Tibyan! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibyan! Anya, lumasin ng danuri iti pagyanan. Ewan tapno ang muda ka dumot no anya ti awan. Siyempre, kaya't damat ti makapundaran Apay, sanda ang makapundar no makipagigyan da kadata. Ay saan man agam siyempre, tapno masuro damat ti agpamilya iti bukod Kasmut la kadata idi Sandala kayat ang mayranod da tao iti kwartada. Agsao ka manen. Day tamat ti talaga agapuda, sanaya. Managsida iti karne, di asawa na. Agpada kami managkarne. Ang madadda asyak ti agsidsida iti gatgatangan ni Nuray. Ta kanayon mo't ngarod nga awan nila kay na. Saan aday takarne, wanwaan niya pa'y di taamak makantiga po na nga aglasindan. Ore baga masaan tayo so tiyambaok. Ha? Imot ni Nuray ti lutlutwan na. Kaya't na, anila ang lakay na ti ilutwan na. Isu alumasindan. Nore, pasensya amon ni tatang mo. Wen, amok mo ti ugali ni tatangan. Dita kang pakadanagan. No apay kit di akas dyan ni tatang yo Kanayon, negatibo. Kay kayat na ti kumun kontra kanayon. Uray ammo na abidot, sigilat ta. Wen nga rod, nupuraw ko na nga uray ng isit, ipapilit na. Pulos, adi pa aba. Patigwam da datang, iti inangar mo abulalo, tauray kat adumet. Nang ipanag itayan, yung di na inawat. Anya? Jakman ammo. Naayon nga tanti pasugnod na dayta Ipan mo lata Ninanang ti pangyawatam. Madi, di mo't awatan ni nanang. Ne. Apay ngay. Kabilin ka no ni tatang no kontraon na. Anya? May turid na kabilan ni nanang? Si Gudmut ang kabilan na idi ni nanang no adda di da pag kinaawatan. Ipilit mat ngamin idi ni nanang ti husto. No makita na abidot ni tatang. Kastagayam. Saan mo laan nakita kinabil na kabayatan ti pan nakipagyan tayo kadakwada. Tamabain siguro kan ka manugang na. Madi ti agkabil iti asawa. Agyaman ak no kasta ti prinsipyo pulon. Jak tulakit di mapadasan ti mapadpadasan ni nanang. Pulos mo't Apay kumaakabilin ka ngay bakit? Iso nga roon nga agyaman ak unay. Tasika tinatumpo nga lakay. Makapandok ti magmag na. Ano santa tanay. Apag isulaang mo't ti kwartata apag plititan. Talaga nga da pagsayaatan ti pan nakaparunot ti gobyerno. Anang ikabel kadag iti overpass sa pagbalasiwan. Kaslay sunod lang ay iso atrapek. Pagkunamot. Kita ada na pinturaan iti asol dita kalsada. Mayroon ta kano apag naandag iti disabled kung dagiti senior citizen. Sa mga lang disabled ti magmagna kan senior citizen. Saan man mat? Ay kita manday dya agbalbalasew kat agar-arikap. Bulag day jay. Ay, di mo nakita dya kabalbalasiw na. Anya? Nabanuga ka nagnag na. Di tanti pagbalasiwan ta. Ay saan narigatan. Amangan no tiliwan data dagiti pulis. Adulamed. Tiniliw na kuman dya nagbalasiw itay. Nagbatadmet asaan a senior citizen. Ang hamlakay. Ay masadutak nga umuli dita nakangat nga tumagdan ti overpass. Iswa dito itan nga agbalasiw. Ay lakay, saan tapay a senior citizen? Madulamin dita senior kas kada disabled dita. Umay kakit din. Ay lakay, anyakan sa. Danagmun ayan. Sa ti makaamaw. Agbalasiw tan. Inigyaman din. Ay na. Iparabaw ko ti dakulap ko iti abagam.
Ay, Apas na bulagak tan. anya. Agit po bulagak tapno di na ta si Taran di Pulis ang nakatagdiri dyan. Ay, Malalatasam. lakay. Ano amin na itaguli-uli di tarangtay ang pagbalasiwan. Sige kitay, balasew. Anyagay, di santa na banog ang naguli-uli di tarangtay. Useless. Tapno maliklikan ti traffic. Punada ide. Ang manyagay, isumo lang nga iso. Iso nga awan day ta. Ado lang nga amoda. Ay, ala. Di kan sumanao. Katli. Dengdeng ganda ka dagiti tao. Adun ton ti tumulad no nakita data. Problema pay. Malaki na yun. Agawitan. Kanayon samot arumar ni tatang. Nakastrag nga trabaho iti construction. Kabaulan na pay aya. Kabaulan na kanumot. Makapakonsensya amot te. Lakay. Nanam ay da, ide kakabalay tayo. Tamilaklak am tayo ida iti si dada. Ngamita, awanan na. Tadi damot awatan ti padigom. Iso nga agtrabaho man ni tatang. Una, kapilitan. Tawan mo't pamataudan da iti gastusan da. Pampanunutot nga rod, ano adda masobrak no inak makitsenda, kat ikak ni nanang iti igatang namot iti si dada. Ay katun ikam idano awatan dalakit di. Kaasi damot baka. Mangkaloy, Ma'am, manot-tawan mon. ubingak pa ma'am. Nasurok labas si 50. Marigrigatan kayo, iti day trabaho yun. Ay, saan? Kabalak tayo ito'y ma'am. Tapna mo, Mangkaloy, ada na panunot ko. Anya day ta, ma'am. Agkasapulan ako ngamin iti hardinero. No kayat mo, si Kan. Ibagaklangan iti kontratista anangalakan ka nga agtrabaho dito'y mapatpatak der abalay ko, tamangalan iti kasukat mo. Ha? Di ka matanagan. Siya kon ti makaamo amang ibaga. No manot imbaga na swildom, nakdakkel ti itid ko kan ka. Permanente ka pa yan. No, kayat mo Ay, kaya't ko ma'am. O sige nga rod kasaritak ni Engineer Carpio. Nalaglag ang trabaho ti panaghardinerom. Nang ti kasta nga agkiwar-kiwar kakit din iti darat kan semento. No kasta, permanenten ti trabaho yo, tatang. Ay, wala. Ang mga numarigatan kayo. Kunani pulon, nga ikanda kayo iti allowance yo iti makamulan. Tauray di kayo agtrabaho. Anya! Apay, anya't panagkit-kita na kada kami akatugangan na. Inutel? Kuha tatang. Ay, kabalan mi ti agbyag. Nga uray di da kam tulungan. Amuyon, ti ugali. Masyan kami nga rod kada kayo. Hop, dagita bagbagiyo at ti kaasyan yaw. Ti pamilya yaw, ti kitain yaw. Tatang. Imbag pa'y no maitid yu amin akayat dagiti anak yaw. Di kay man agin babak nang akon di suporta kada kami. Ay, Ibagam iti asawam. Saan mi nga awaten ti tedyaw? Saan kami arupat kwarta? o sige, ibagak to. Ibagam Saan kami ang nakakasila una yaon? Ada kwarta may? Ada pagbiag may? Oh, mangan kalat tamang kaloy Ado ti in order ko. Ay, nagadunga rod, madam. Jak sa maibos to'y karga ti pinggan ko. Ay sus, nagbasit lang dayta. At dapay dita ti nakadasara pagalaan Sayang dayta no saan ta maibos. Ay, nasayang. No kadwak ko man ni Narda. Ay, makaraman mo't kumakadag ito'y in order ti amok. Nasaysaya at ti kastuyan. Ano awan dagadi anak ko kan ti asawa. Ket dudwata amangan ije balay. Umay talangan mangan ti restaurant mangkalon. Narigat ngamin ti agluto pay. Kasayang no saan ta maibos. Ay, naimbag kayo unay, madam. Ay na, kaya't mi asaan lang ada kami ti agnam ay. Gaputa na ipaayan kami mo't iti nasaliwanwan basit pa nagbiag mangkaloy. Kaya't mi ti makatulong.
Iso, saan kayo asab sa bali kada kamin? Nga uray no, hardinero kayo, makunkuna. Ay, ewan nga ron, madam. Ay, madam, ay na. Ay, talaga adyak maibos na ito anda dito pinggan ko. Masaya ang anak. Anya? Kwa, kababain nga ibaga. Ang mabalin nga ta. Nga ipabalkot ko ijay waiter. Tayawid ko. Kanento ko majay asok. Ay, wan Nga, sayang mang kalong. Miso nga ron ayawid ko, madam. Ibelang talakit di daytoy. No, pakikalkolon kundan. Lakit di Ngam sayang no kanenlat aso. Sige, pabalkot ta nga rudan. Ken inayon tanda gito'y nagtulangan ta. Tay supay mo't nga rud akanan di asom, Ma'am. Yes, ma'am. Agyawid kayo kaditi kanan ti aso? To'y kadwak basang. Apay, sayang mo't ngamin dagito'y saan ko naibos nga in-order ko. Di mo't ngamin imay di kadwak ko makamangan. Kat? Kwa? Pabalkot ko kumamat ayawid. Ngam adapay mo't ngamin papanak. Iso iraman yun itabalkutin nyo. O sige. Ibagak iti waiter ta iraman nanday ta. Daytoy ma'am. Ikabil nyo lang, hindi talamisaan nyo. Apo, karnit baka nga anda pariya ti bagbaga day ta babae. Uy, nagsaya at ay, sayang. Ma'am, iraman nyo apabalkot day ta. Wanan Ah, Ay, apo, naggasatan aya di aso, mangkaloy. Mapsugan iti husto. Taado dayto yawid mo akanan na. day ta. Naikat ko dagiti tultulangan na ilaok. Sayang daytoy akarnay. Lasag da pa'y mat. Ay, ipapudot ko pa iso ti pangrabyan ni kanibakat. Andan sa ni Narda. Imbag ta na ilasin kung day tatultulang. Ay. Hey, ada kamot gaya mo't lakay. La, nagadunday ta akarnay. Ay, nang isang putak iti si data, bakit? Nangala, iti day ta. Ije restaurant. Pinabalkot ni madam ta saan mi naibos. Kat, ada pa'y tultulang. Tay nagitulangan mi day ta. Para ije aso ta. Bala, manganta nga rodan, agaw akaw. Agam, nagadumot day ta. Padigwan ta danure. Anya, ang Di kwa. ka di agim imot lakay. Ha? Para manantamot ida, di ta ingga pum ijay restaurant. Ay, ang dartarasak. Sa anak pa din amag na di ta overpass. At maamin day tapat naan. No, awan lang si Tarkanyak. Naging pipilayak manan. Day ta tituladag. Naatake nga ta iti high blood day ta. Tapay ka kasta tipag nana. Binansama maunat ti kanawan na iman na. Nasingkol piman. Day ta tituladag. Ganay. Medyo guyudan na di kanawan asaka na. Sigurado ang makabala si Wakdita nga awan magsitar kanya. Nagrigat samot ti umuli di tagtan. Sapay kasla sa anak paila napalpaan. Nangal dawak abulalaw. Nagimas tumot ti paspasiga ti amok. Pasig akarne. Kanyamay. Ayon na kasla nabnab sukat nga agaway. Kat kasadot ko ti magna di ta overpass. Sampag. Nagrigat mo't gayam ti agbalin a disable. Akong kuna na di ta nagdakkel akarato na. Kaslamay sa akmot kadagiti disable itana. Na makipagpag na akmot ito yan. Sampag. Ada polis iti banger. Anyat ukoy na dita. Saan mo't akasapulan nga traffic dito yan. Dandani makabala si Wakon. Kapsat! Sir! Apay! Bistado kan? Anya! Ninis, sir!
Naminado na makikita ka nagbalbalasiw dito'y nairanta pagbalasiwan. Dagiti at diferensya na. Hanggang saan ka sinitsitar? Takayat ko apong ken. No talaga mo't lang nga da diferensya. Ha? Ay, sir. Idi damo, bulag ka. Idi may kadwa. Kaslag kurkurong iti binting ti panagut-utak mo. Sa ita? Kasla ka manin magmagna a biktima ti stroke. Ha? Ay, sir. Anya talaga? Pilay ka? Bulag ka? O agbaktit ka? Saan, sir? Saan nakapilay? Saan mo't nagbaktit? At dapay sa anak abulag? Ba't lagayang? Ala, umay ka. Mapantay ito opisina mi. Mamulta ka. Sir? Apay may sir. Saan pangaasiyaw? Nagbatad ti pakamoy jay, oh? Apay, di mo maawatan, tata? Piloso po ka nga tanya. Sir, kwa, jay. Iso nga umay ka di opisina. Ijayan presento ti pagkalintigan. Sir, saan taon? Saan kuntong nga ulitin, sir? Umay kagid din. Tapnagnakam ka. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agpilpiloso po, no di mo kaya ti may pasubo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.